mamunia akwa ba shronko na sabre ensema ya papa no na ye de ebeso de ekoso wo man ganem de dika de hunia se won so a wo hwe wo beti bi na sabre ye de ebeso mu na ansana meko ensem no kra busafo mesre mibisa se aso oman yi mu Ghana ye wo adwumekuo bi a wo mo ehwe ensuo toto ne ebiem so no tender lightning ekwan sifa etimi esanyama how dangerous it is to aye timamafu ana because akwat said de eba yenso no esusin kroyi atese ni obi biara wo behwe na waso ano minim senke weather forecast for wo yesan wo eye Ghana Meteorological Service wo a wo mo ehwe sanyama no nanso umbeka sakra na nsu ato asenya mawie ansoro umde bebe tudwa se enso bi babe toto anase mpone nu kwatese de esi ekire no mbegina so de aka wo musem na se akade no wo mu ni bio se de na ekoso a yentimi enti wo enka e wo man mu de am me fa ensem no sa fa no ene se ebusafo mbeka endrata ye de video bi besom mu se eye agrada echeshia abayo bi eye 27 year old nimbi ono efi northern region be pm oti region e want to say nu mu no wato nananum e wo nsedom etese police for kra kofa no kwapo no na ehun aye bebre because omo etwen ama mamre akofom ansa na omo de omo nsa akamu nsa gide omo wo se obi efasa kwani su ewu na odo nsa ko kana entempa so a etimi ema wonso senso sa tobiema wonso webusuemu na wamu no agada timi epai hia wo sa kwai no so nti omo etwen ansa na womo etu anamo akofa emu ni efi eye petemu ana eda na sesi ade die enkrafo for cry nsa ka aboye pusupa ene se eye obi abaywa eye wone ne ba 3 year old eda demo atese womu nim so mada womu da demo anyame ayo madomo nya bebi eda wo eye kwabre kasum kwabre East Municipality ho Ashanti region mada dem on the 1st of June say so tuto ibi man ume so wo womu empotum womu nim say so tokrapo a enko womu isan so womu hyedem ene wo mada nani ebeyi eda wa agrada any eye lightning a strike amatese womo dan ya womo dem no dan no etimi edwiri ade egu womo eso obata ne ba ama sabram no mo ekase womo so atoa nananom ewo ensedo na assemblyman a wo ewen man di ede akwesi atakra amenia mpon wono ena cheche ensem no mo ede etudwa se ebre enso no etoto na tese lightning ne tender no na tese ano ayede tese etwetwem komo tese bubomu pa na enu echi na de chien no atete womo sorry fi womo kete so no na tese otumu se lightning no etimi a strike edan ya eye wo ba a wawo ne ba a ne din a abetodwa busafo ene mami etua a wedi 27 ena ne ba maame ama ono so 3 years ededem atese agrada ni tubi ejiri omo dan gom so asabre womo so ato nananum ewo ensedo nti sa akwa ne so ena esifa esie na bra womo hu se eye dan edwe gom so no na mo kwoto so na se womo da so ete enkomu a womo eprepra kakra na se womo ye miensa ene womo ewo dem a na womo eprepra de nti womo bomoden a ye ntem ede womo edwane ede ekọ eye Zion Praise Hospital a no ewo kona nkwanta but womo du ho no ene je se wo ba tane ne ba ne de ye pronounce womo dead I say abrede omo emu no eda hospital emogo atese etwen autopsy ena biem so no ba ko ka on de otumu se ono so nam ne baby ena atese eda ne dwiri eka na ono de opra kakra oje ayarhwe ewo hospital ba ne niam no sen a ensem no esifa akoye no ena na sabre nkomo foforo bi aba ewo man Ghana mu se enti truly party system bi wo man Ghana mu a eye adwuma na institutions ahodo a esesenka emwa ema eye asetremu enye kama oman mu no ebie nu a otumi akase a we de mituche edema no Medical Association for wonsem bebre na ba doctor for na say hospital wodo a womo enhwe omo ntino mani enhwe ayarifo yi atase bi mo fo mo ahwero mo enkwam eno ensem dida ho police service so a hey honom so atase bribegie ene amanfo atase ye chi amanfo de bi di police uniform edenye nyama ensef atase ban bo wonsem kapodo womo ntimi enkenti womo enye no so ayesema akoda ho se ano institution bi anu a said I dream at said we the okase education that be
say bibie nu a eye dwuma te say Ghana Meteorological Service so ante omo so ese nkomo nhwe ewiemu se na ewiemu dan ye esifa ko nsuo tutoye mu kwan e betimi apo ye ho ba se mponka enka ne no betimi atese wo mu announce ensuo beto a we de ensuo be yiri etimi omo tete prone areas no mu nhwe munya hwe yie se de be ya mo be ya ho babo ensuo ensuo yiri a enkoye oye ne emfa mo se se an ye ntisa nkai bo ne biem na se ye tiri mu ensuo beto a na ato ento a na te se timu saa ene sabre agrada na ene de eye Ghana for adehye ere enkwa eto nsayemu a ene wo bi ne ba wo matimi afa so ahwere wo mo enkwa da benda ene betere wo mamu ahwe saa se enkose ya da ben ne betere mu akone saa nti da ben ne behu se penifo etu anama no mpo omu sorry etia ye boni mpo ansa na boni ne esi ebusafo ye go video yi na ye fa nsem no ensi wo nsem no de abei de se na akoye de hanam de besi ye hwe nim se mpanifo eso do adwenche omo efa de akoso no ba betuja na ye hu de omo so pese omo enka emfa ho na ne nua mu no medi esi no so wa kwanya se obetimi a kire ba dwe de fa video yi ehu bomodi ya ne fa to aye wo comment section na biom no share video we on other social media platforms. Follow Too Much GH or Instagram, Twitter so at TooMuchGH_, Facebook so Too Much GH. Makramunya, bye bye.